Gdje god sam do sad otišao na takmičenje, uzeo sam nagradu. Odem ovdje, uzmem nagradu. Prvo mjesto ovdje, prvo mjesto ovdje. Ne mogu otići na takmičenje, a da ne uzmem neku nagradu. Ne mogu sebi dopustiti da dođem kući bez nagrade, bez neke diplome, bez medalje, bez pehara. Uvijek moram negdje da uzmem medalju. To je tako. Survivor. Da li mogu doći do finala, da li mogu da pobjedim? Pitanje. Vidjet ćemo. Znači, daću sve od sebe. Jeste li spremni za najteže takmičenje na svijetu? Divljina te zove na igru izdržljivosti. Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi video na Čile kanalu. Prije samog početka, ako ste novi na kanalu, opalite subscribe, ostavite like kao znak podrške i uživajte u klipu. Evo ovako, kao što vidite po naslovu klipa, prijavio sam se za najveće i najjače takmičenje na svijetu, a to je Survivor. Kako sam se uopšte prijavio, nisam planirao, to je bilo samo spontano. Scrollam ja jedan dan Instagram i znate na Instagramu one reklame kad vam izbaci reklame sve i dođe meni reklama za Survivor, prijavi se. Kontam ja šta ću, bezuje ovo ajde onako bez popunim ja onaj formular, anketu kako već se zove, ime, prezime, broj telefona, grad, slika, e-mail i nebitno oni ostali podaci, s namjerom bez veze se prijaviti, nema šanse da me pozovu jer će tu biti bruka prijava, nema šanse da me pozovu od toliko kandidata da baš mene pozovu na intervju na taj casting, nema šanse. S tom namjerom sam se bez veze prijavio. I jedan dan sjedim ja u kući, zove nepoznat broj. Ko je, šta je sad? Javim se ja, halo ba, šta zoveš? Eto nepoznat glas, naglasak skroz drugačiji. To Almir Čičak? Jeste. Vi ste poslali prijavu za Survivor, brate, ja u šoku. Zovu me. Rekao da, jesam. Kaže meni lik, da li možete doći taj dan u Sarajevo na casting u hotel, ja mislim da je bio Hotel City Sarajevo. Rekao mogu, ajde ništa me ne košta, mogu. I ajde, odem ja u Sarajevo na casting, dođem ispred tog hotela i sad ispred hotela, prije nego što će se ući u hotel, ispred hotela ima veliki, kak se kaže sad, velika reklama Survivor. Evo ga, brate, rekao. I ajde uđem ja unutra, bio je samo neki momak, sjedio ovako na stolci i tamo sad recepcija, neka žena s ja radi. Dođem ja do recepcije, rekao izvinite, ja sam ovdje pozvan za casting za Survivor. Kaže, eto imaš desno stepence dole i dole idi, dole onaj casting. Ja prvo prije nego što sam došao u taj hotel, ja sam mislio to će biti kandidata, ja neću doći najbolje za 2 sata. Silazim ja dole, ni stepence, ko mračno nešto. Isto sada idem u skladište dole, kontam gdje ću dole, nigdje se ništa ne vidi, gdje me šalje dole. I silazim ja skroz dole ni stepence i sad ovako, bilo je tu neki 4-5 vrata, kad vidim jedna vrata su malo otvorena, nisu skroz, ali su malo otvorene, unutra staklo. Kroz staklo se vidi da unutra gori svjetlo. Ajde ja pokucam, uđem ja, brate, unutra imam šta da vidim. Unutra 2 ženske i 2 muškarca. Rekao, izvinite, ja sam Almir Čičak, je li ovo casting za Survivor? Jest. Kaže, momak skini jaknu, skinem ja jaknu i sad onda ima na stolu veliki papir. Kaže, napiši tu svoje ime i prezime, uzmi mikrofon, idi tamo na stolcu, ponesi taj papir i sjedi. I kad sam sve to završio, kad sam sjeo, sad ovako ja sam ovdje gdje sjedim, a kamera gdje sad ja snimam, tu je kamera, ispred njih je bila kamera, ima laptop i ona sad sve to nešto preko laptopa radi, nemam pojma. Kaže, sad uzmi svoje ime i prezime, pokaži prema kameri i na mikrofon reci svoje ime i prezime. Kontam je ludila, braća moja mila, ajde ja to sve odradim. I sad, s lijeve strane je bila ženska koja radi za laptopom. Gdje je kamera, tu je bio neki čovjek koji govori na drugom jeziku, ja mislim na engleski, i pored njega, desno pored njega,
bio neki čovjek prevodilac, a iza tog čovjeka je bila neka ženska, ona nije ništa tu radila, nemam pojma. I ajde sad taj čovjek koji je bio za kamerom, koji priča drugi jezik, on sad govori ovoj ženskoj, sad on postavlja pitanja, a ona meni prevodi da se ja predstavim. Kao prvo pitanje, predstavi se, odakle, šta si, čime se baviš u životu, šta radiš općenito i to je to. I normalno tu kaže ime i prezime, imam toliko godina, odakle sam, koji grad, šta radim, čime se bavim, generalno kažem da snimam za YouTube, da treniram taj sport, ovo ono. I sad ona njemu to prevodi, to jest ovaj drugi čovjek njemu prevodi šta ja govorim. I sad on mene pita jedno pitanje, ona mene prevodi, on je mene pitao kao koliko možeš uraditi dizanja na vratilu. Rekao kad sam bio u top formi mogao sam do 35-40 i ona sad njemu to prevodi, on se smije. Kao koliko je mogao sad trenutno odraditi. Kontam sad će im donijeti ovdje vratilo da radim zgibove, pokidati sve. Pa rekao neki 30. I ona njemu prevede i on opet se smije. I sad kad sam njima sve to rekao šta radim, YouTube, trening i kao govore mi to bi ti dobro došlo, dobra reklama za dalje tvoje. I općenito bila su pitanja šta očekujem od takmičenja, koja su moja očekivanja, kakav bi bio, kako bi se ponašao Pa rekao generalno, prijavio sam se s tom namjerom da, ja sam malo dodao priču svoju, prijavio sam se s tom namjerom da pokažem šta ja mogu i generalno to bi bila dobra reklama za YouTube, za trening, za dalji napredak, općenito ovo čime se bavim i pokazao bi se dobro. Pitaju mene šta možemo da očekujemo od tebe u takmičenju. Rekao, kad hoću i kad želim mogu da napravim show, da dignem publiku, da napravim neko ludilo koje još nije viđeno. I sad me pitaju šta bi bilo na primjer kad, jer to bi sve bilo na ostrvu. Kao gladan si, odeš, nađeš sebi hranu, doneseš hranu i nešto, ostaviš hranu i na primjer da ti neko od takmičara ukrade tu hranu, a ti ne znaš ko je. Kako bi se ponašao prema njemu, sad on mene tu ispituju da vidiš šta će ja to odgovoriti. Rekao, ne znam kako bi reagovao, sigurno ne bi da dođem do nekog fizičkog kontakta i on odmah govori kao ništa, fizički kontakt, pusti to. Pa rekao šta ja znam, gledao bi tu osobu drugačije, ne bi pomagao, ne bi sudjelovao s njom, šta ja znam, ne bi gledao na isti način. I na primjer, kako se prema meni neko ponaša, tako ću ja prema njemu, još bolje ću se ponašati prema njemu ako je ta osoba prema meni dobra. I generalno bila su tako ta pitanja, šta očekuješ od takmičenja Survivor, koja su očekivanja, šta bi radio, da li si spreman za to. I generalno tako su ta pitanja bila i kao Almire, ovo je prvi krug, znači imaju ta neka 3 kruga, ovo je prvi krug. Ako kao zadovoljim ovaj krug gdje sam bio na intervju, pozvat će me na drugi krug. Ako zadovoljim taj drugi, pozivaju me na treći i onda tek poslije trećeg tog kruga valjda počinje to takmičenje pravo, idemo na to ostrvo, ako me na primjer izaberu. Tako da eto, to je to, ali mi je smiješno, onako bez veze sam se prijavio s namjerom da nema šansi da me pozovu, jer znam da će biti dosta prijava. I brate, oni mene pozovu na casting i sve to obavim, pa vidjet ćemo kako će se odvijati dalje. Da li će me uopšte pozvati, da li sam zadovoljio ovaj intervju, ja sam se potrudio da koliko toliko sve predstavim sebe u najboljem svjetlu, jer iskreno dobro bi mi došlo to takmičenje za dalji napredak, za reklamu i sve to, tako da volio bi iskreno da me pozovu, pa da pokažemo šta znamo i koliko mogu. Trudio se svim silama koje me pozovu da što bolje prođem i da ostanem u daljem takmičenju i da dođem do finala, pa ko zna, možda i do pobjede. To bi bilo ekstra. Tako da ekipa, to je to. Želio sam eto s vama podijeliti kao što sve dijelim, da sam se prijavio na to takmičenje, da su me pozvali, pa vidjet ćemo šta i kako dalje i šta će oni odlučiti. Zanima me vaše mišljenje, šta mislite, pišite dole komentare, da li postoji šansa da ja pobjedim, šta mislite, da li sam ja uopšte za tog takmičenja, da li mogu pobjediti, jer ja znam kakav sam ja kad se prijavim na neko takmičenje, daću sve od sebe
da što bolje prođem, ali ova takmičenja na kojima sam bio, ovo je sve smiješno kako je ovo takmičenje, jer ovdje je ludilo, znači. Sve u svemu spreman sam, zanima me vaše mišljenje, pišite dole da li bi navijali za mene i to je to. Hvala što ste gledali ovaj video, ostavite like, ostavite komentar, ako ste novi na kanalu, subscribe i to je to. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao! Koju će završiti samo najspremniji. Prijavi se putem web stranice